Boleh mengancung dengan baju telung pusan. Beleun Ramadhan kan sama dan budaya. Bukanlah bulan melele pegat makanan. Melele macam hidangan wateta buka. Sumpun urapah limang lalai pebulit. Tepung pegat kuih boh rorom teman buka puasa. Sumpun urapah limang lalai takrut boh. Timan temayang hansep teman uku deguja mita. Kage bloboh jo si tumpuk ada ngan timpan. Tape ngan bengkang mi kacang cindoi pihikana. Tape ngan bengkang mi kacang cindoi pihikana. Kuih mưa tempok punah peluk punah cawan. Lengkap makanan gehidang di atas meja. Di mesu tambo kata tu ge buka rija.